na makuru mashya mu Gisoda cy'u Burundi. Ni nyuma yuko bivuzwe ko ari abasirikare b'u Burundi bari gutoroka Igisoda bakajya mu tuzi dutandukanye i Dubai no mu bindi bice bitandukanye. Kuri ubu birahindutse, igisirikare cy'u Burundi cyatangiye kubarura abasirikare bacyo kugira ngo kimenye umubare wabo gisigaranye. Ni icyemezo FDNB yafashe mu gihe amakuru avuga ko itazi neza umubare wa nyawo w'abasirikare ifite, nyuma yuko amakuru yavugaga ko nyuma y'intambara zabereye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kuva mu kwezi kwa 12 2025 z'umwihariko mu kibaya cya Rusizi hari abasirikare barirwa mu 200 batatashye. Bikavugwa ko kuri ubu igisirikare cy'u Burundi kitazi umubare w'abasirikare bacyo bishwe, abafashwe mpiri na M23, abarwanaga cyangwa se ababa barazimiriye muri Kongo Kinshasa ubwo barimo bahunga imirwano bakabura uko bataha. Amakuru ava mu gisirikare cy'u Burundi kandi aravuga ko no mu basirikare batashye ari benshi muri bo bahise batoroka. Bamwe bivuga ko bahise bajya mu bindi bihugu, abandi rero bagiye gushaka ibindi bakora mu bihugu byiganjemo ibyo mu burasirazuba bwo hagati. Abasirikare barenga 500 nibo bivugwa ko bamaze kumenyekana ko batorotse. Kuri ubu kimwe mu bibazo biri mu gisirikare cy'u Burundi nuko ibigo bya gisirikare byo mwaka kira gihugu bitazi umubare wa nyabo w'abasirikare bafite. Amakuru ahari twamaze kwakira aravuga ko hari abasirikare benshi bamaze kugenda, ariko kugeza ubu bakitwa ko bakiri mu gihugu ndetse bakaba bagembwa. Kuri ubu igisirikare cy'u Burundi cyamaze gushyira amabwiriza yuko intonde z'abasirikare bose zigomba kuba zamaze gutangwa bitarenze ku itariki 20 z'ukwezi kwa 2 2026. Twe turakomeza dukurikirane amakuru cyo ndasabone dukomeze kubana.